astu ye namo sida. Om siderastu tan astu sua. Titiang Nikadek Dwinanda Restiani, perwakilan saking kelas 12 MIPA 1. Ring rahina mangkin, titiang jagi nguacan puisi sane mamurde danu kahuripan. Langite pakenyor-nyor mewarni jingga. Sayonge masir-sir kerasa sekadi ngipi. Nganyudang rasa sengkering manah. Indik pumargi hidupe sampun sayan mewah. Sabahe deres ni calang manahe sedih. Tatit geredeg saling sautin sekadi bendu. Bengong sedih dan tenang toyo danu ni. Sani sampun letah ulian lune mekacakan. Ulami makah padem kambang kebas. Nenten wenten malih toyo sani ening. Kaon jagate sampun janten. Antuk imanusa sani memperilaksana corah. Danu kerti maka lebet ring manah. Nangiang rasa jengah. Sumanggani wenten sani wirang. Rian tukan saat mekaning. Pasen tukan hidup. Tulamben Pinanggal 7 Februari Warsa 2022 oleh Nikadek Dwinanda